ассалому алайкум тамошобинони азизи мо тамошобинони муҳтарам, хуш омадед ба канали Само Тоҷикистон. Ман Азам Даминов мебошам, намояндаи Само дар Тоҷикистон ҳастам, ҳам соҳибкор ҳастам, ҳам намояндаи устоз дар шаҳри Хуҷанд. Тамошобинони азиз, баъзан вақт мо пахши мустақим мекунем барои чӣ? Барои хабар додан, барои чӣ? Барои оне ки огоҳ кунем. Баъзе шахсон ҳамин хеле ҳолат мешавад ки аз хабарҳое ки мо дар интернет мегузорем бехабар мемонанд. Барои ҳамин ягон ҷо мушкилиш нест. Агар вақта мо шуд, мо ба шумо хабар расонем. Рӯзҳои наздик рӯзҳои ба шумур монд ки дар шаҳри Русия тренинги устоз баргузор мегардад. Бениҳоят тренинги зӯр, тренинге ки ҳар як тоҷик мехоҳад аз сифр, аз 0 ба 100 барояд. Аз ҳар як бизнес надошта бошад, хиёлаш бизнес кунад. Бизнес дошта бошад, хиёлаш бизнесашро васеъ кунад. Таварабароташро зиёд кунад. Ана ҳамин тренинге ки сани 21 июн баргузор мегардад, ин ҳамин тренинг аст. роҳи аз муфлис шуда то роҳи миллионер шудан, аз банкротство то миллионер шуданро устоз ҳаминро меомӯзонанд. Ин тренинги бениҳоят зӯр. Тамошобинони азиз, бовар кунед, тренингро таърифишро рафта иштирок кунед, баъд мефаҳмед. фикр мекунам ки ягон миллионерро шумо қабли $100 ё $500 медиҳам гӯед, 100 нафарро ҷамъ кунед. душвор аст ки барои мову шумо дарс гӯянд. онҳо 5 соат 6 соат истода барои ягон нафарро дарс диҳанд. аммо накими устоз чӣ хеле ки худашон аз ҳамин роҳҳо гузаштагӣ ҳастанд, ҳамин роҳҳоро ҳамашро бо тариқи илм, бо омӯзиш, бо мисол чигӯм, бо намунаҳо, кейсҳои намуна, примерҳое ки корҳои кардагӣ ки натиҷааш хуб аст, корҳои кардагӣ ки натиҷааш безеб аст, ҳаминро дарс карда мегӯянд устоз. ин бениҳоят чанд пуле ки дарс набошад, ин арзон мебошад. барои чӣ? барои оне ки қадру қимати зарро заргар медонад. дигар кас донистанаш қаин аст. барои ҳамин тамошобинони азиз, дар куҷои Русия набошед, ҳаракат карда омада иштирок кунед. ҳаракат карда омада иштирок кунед. барои чӣ? барои оне ки ҳар як дарсе ки дарси устозро шумо мегузаред, ҳар як дарс умратонро 5 сол дароз мекунад. бо кадом сабаб? бо сабабе ки шумо шояд он дарсе ки рафта устозро мегузаред, шояд шумо дар муддати 5 сол фаҳмед ҳамин чизро. агар шумо рафта дар тренинг иштирок кунед, дар 5 соат 6 соат дар давоми як рӯз тамоми 5 солаю 10 солаю 20 солаи таҷрибаи устозро меомӯзед. ҳама вақт устозатон бошад, роҳатон осонтар мешавад. ҳар ки бе устоз кард оғози кор, кори бори ӯ надорад эътибор. домани устод гиру шод шав, муддате хизмат куну устоз шав. хоҳед ки шумоям як рӯз устоз шавед, албатта рафта хонед устоз ёбед. имрӯза ҳолати мо ба имрӯза бозори мо ба устоз лозим аст. барои чӣ? бениҳоят конкуренсия зиёд шуда рафта истодааст. шабу рӯз конкуренсия зиёд шуда рафта истодааст. барои чӣ? барои оне ки мардум акнун фаҳмида истодиянд ки бизнес кардан беҳтар аст аз бизнес накардан. мисол 10 сол пеш ҳамин мардуми тоҷика агар бизнески машғул ё 15 сол пеш ягон тоҷики қабли ягон бизнес оғоз кун гӯед, агар намекард. барои чӣ? барои оне ки иқа бовариш набуд ки ҳамин бизнес кунам, ман пеш мерам гуфта. барои ҳамон бизнес намекард. бисёри одамҳо ҳозир бошанд, ҳама акнун фаҳмида истодиянд ки бизнес кардан дар кор, команда сохтан дар кор ва ғайра ғайра ғайра. барои ҳамин дарси устозро шумо албатта агар рафта иштирок кунед, бовар кунед, баъд сони шумо мефаҳмед ки ҳамин дарс ба шумо чӣ хел таъсир мекунад. дар вақташ ҳамин дарси устоз дар ман таъсир карда буд. ҳамин ютуб канале ки шумо ҳозир тамошо карда истодед, асосгузораш худи ман мебошам. худи ман 5-6 сол пеш ҳамин ютуб каналро кушодам. бо кадом сабаб? бо ҳамон сабабе ки устозро як ҷойраи ман ба ман диски устозро доду. дар вай вақт ин хеле наворҳо зиёд набуд. наворҳо то ин дараҷае бисёр набуд ки аз ютуб шумо дароеду навори устозро бинед.
дар вақт ба шумор буд. вақте ки ман дарси устозро гӯш кардам, баъд фаҳмидам ки ин шахс он шахс нест ки дар кӯча гап мезанад. ин шахси ҳаққони бузург аст. фақат ки шумо як бор дарсашон ба иштирок кунед. ҳамин дарс агар ба шумо маъқул нашавад, ҳамун пулатонро ман худам баргардонда метиҳам. агар шумо дар дарс иштирок карда бароиду ҳамин дарс мама маъқул нашуд гӯед, барои оне ки то имрӯзе ба фикрам 99% ки шахсоне ки ба дарс мебиён, дарс ба ваҳмо маъқул мешавад. барои чӣ? барои оне ки таҷрибаи ҳаётишон бошад, таҷрибаи соҳибкоришон бошад, ягон чиз аз сарашон гузашта бошад, дарсҳои устоз таъсир мекунад. барои ҳамин тамошобинони азиз, марҳамат. мисол як рӯз обед кунед, ду рӯз обед мекунед, сеюм рӯз обед мекунед. ҳар дафъае ки хӯроке мехӯред ва хӯроки шумо аз бадани шумо меравад. лекин илме ки шумо мегиред ва илм то мурдана, баъд аз мурданам дар майни сари мо меистад. барои чӣ? барои оне ки мисол як ҷориятонро шумо шинохта гиред, агар то мурданатона аз ёдатон намебарояд ҳамон. рост? лекин ягон хӯроке ки дар ягон ҷо рафта хӯрдага бошед, агар камтар майни сар меистаду, баъд аз хотиратон мебурад чӣ хӯрдагӣ бошед. лекин як дӯстатон бошад, агар то мурданатон аз ёдатон намебурад. барои чӣ? дӯст ин чизи шахсӣ аст. илмам дар кӯча парохтагиси нест. шумо албатта омада иштирок кунед, баъд сони мефаҳмед. боғбонам ҳосил аз сари сол оғоз мекунад, охири сол баъд ҳосилаши мегирад. шумоям намехел як бор шумо равед, як ғайрат, кӯшиш пайдо кунед, дар худатон қарор қабул кунед ки ман ҳамин дарси устоз албатта рафта иштирок мекунам. баъд шумо бовар кунед, ман худам шахсоне мешиносам ки ҳамин қарздор буданд, дар давоми ҳамин 6-7 сол миллионер шудага ҳастанд. ман шахсан худам ҳамин хел инсонро мешиносам. барои оне ки 7 сол пеш ҳамун як шахсе ки ман ҳозир гуфта истодам, 7 сол пеш дар Хуҷанд, дар Нацбанк мини мастер-класс баргузор шуда буд. ҳамун шахс омада дарсро хондагӣ буданд. аз ҳамун ҷо оғоз кардан, чандин дарсҳои устозро гузаштанд. ҳамун шахс аз Ӯзбекистон, аз шаҳри Беговот мебошанд, Илҳом ака. ҳамуно ҳозир таварабаротшон $1 миллион баромадага аст. бовар кунед, бовар кардед, бовар накардед, интихоби шумо аст. тамошобинони азиз, сани 21 июн якрӯзина тренинги устоз аз сифр ба миллионер шудан. яъне ки устоз ранги лифт. вақте ки шумо дар лифт мешинед, лифт аз ҳама болотараша кнопкашро пахш кунед, агар аз ҳама болотараш мебарояд. устозам манимхел аз подвал то болои чердаки дом роҳи сарватмандшавиро ёд метиҳам. роҳе ки аз 0, аз сифр то миллионер шудане. барои ҳамин албатта тамошобинони азиз, биёед иштирок кунед ба дарс. сани 21 июн ва сани 23 июн бошад, агар мини мастер-класс баргузор мегардад. мини мастер-класс чӣ? мастер-класси калон ҳаст, мастер-класси майда аст. мастер-класси калон 15 рӯз мебошад, мини мастер-класс 5 рӯз мебошад. 5 рӯз ҳамроҳи устоз дар як ҷо зиндагонӣ мекунед. ҳам ҷои хоб ҳаст дар онҷо, 3 маҳал хӯрок ҳаст, ҳама шароитро мо кардагӣ. марҳамат тамошобинони азиз, аз 23 июн то 27 июн мини мастер-класс барои шахсони соҳибкор ва соҳибкор шудан. барои чӣ? 5 рӯз шумо команда сохтанро ёд мегиред. ман дар бораи команда як чизро мегӯям. шумо тасаввур кунед ки шумо команда доред. 2 нафар, 3 нафар, 5 нафар коргароне команда. шахсоне ки мисол бухгалтер аст, менеҷер аст, руководитель аст, отдел продажа ҳамиҳост. фикр кардем ки ҳамин 5та ё 10та шумо ба команда аст. аз ҳамин даруни командатон яктоя шумо мебошед. шумо акнун фикр кунед ки аз ҳама донотарин ки мебошад? дар командаи шумо аз ҳама донотарин ки мебошад? барои худатон ҳамин савол ба гӯш карда ҷавоб гиред ки фикр кунед ки аз ҳама донотар ки аст? ба савол ҷавоб диҳед дар майни сари худатон. анакнун фикр кунед ки агар дар командаи шумо аз ҳама донотара шумо бошед,
خفه نشوید. شما کاماندا ندارید. شما کاماندا ندارید. شما انسان‌هایی دارید که удобні. که پیش شما به حق خوب میگویند. چی که شما نگویید حق خوب میگویند. در اینجا شما باس هستید. باس از لیدر چی فرقش است؟ لیدر کاماندا رو میکشد. باس باشد میگوید که گپی من است. من چی که گویم همین رو میکنی. من نگفتم رو نمیکنی، گفتم رو میکنی. این شخص باس میگویند. شخصی که мотивация میتید، قوت میتید شما رو از نول گرفته به 1 به 5 به 10 میبرد، به پیش میبرد. این руководитель، این لیدر میباشد. برای همین شما اگر صاحب کار باشید، شما کاماندا ساختنتون لازم است. کاماندا پرقوت. شما استراتژی بیزنستون رو ساختنتون درکار. معنی استراتژی چی هست؟ معنی استراتژی همین است که شما امروز در کدام حالت هستید و در آینده در کدام حالت شدن میخواهید. ان همین رو شما دانستنتون درکار. استراتژی بیزنستون رو کشتنتون درکار. برای همین اگر همین چیزها رو شما ندانید، شما تخمینی کار میکنید. رنگ طبیب هم چه معالجه میکند. اگر رفته گوید که این قفس سینه هم در کداز گوید، اگر به همون گیاه میگیرد و میتید. اگر پاچک هم گوید تخمینی میتید. دکتر باشد انالیز میگیرد، خون میگیرد، همه چیزای درکاری رو رنگ اوزی میکند، بعد خلاصه میبرد چه خیلی تبابت کردن را. برای همین شما هم اگر رنگ طبیب نشوید، رنگ دکتر شوید در بیزنس خودتون. 5 روز به همین چیزها رو استاد به شما میفهمونم. برای همین تماشاچیان عزیز مرحمت، امکانیت بهترین رو از دست ندهید. یک دو سه سوال شما به جواب میگردانم، بعد سونی پخش مستقیم رو به انجام میرسونیم. یوتیوب تماشاچیان عزیز، در زیر همین ویدیو یوتیوب کانال خودم رو میگذارم. در همون جایی هم در آمده ابونه شوید. در اونجا پخش مستقیم رو بسیارتر سوال جواب رو بسیارتر میکنیم. یک دو سه سوال شما جواب میگیرم. سلام استاد. علیکم السلام. درباره ترینینگ سوال باشه تنها. السلام علیکم. در شهر اصفهان یگان مرتبه ترینینگ گذرانندگی می هستند یا در نقشه دارین؟ نه ساق جان، در شهر فقط همین تاجیکستان باشد خوجند می شود. اسنمنای سونی دوشنبه می شود. سلام علیکم استاد. علیکم السلام. ایدی آمده ایستادگی به همه شما تبریک میکنیم. سلامت باشید میرزا. برکه یابید. بهترین انسان شما. سلام باشید. ترینینگ رو پورا نوار کرده پرافته نمی شود. ما هم در پیتر طرفی ما تاب میخورند. شاید در پیتر تاب خوردنشان ممکنه. برکه سلامت باشید. میرزا سلامت باشید. شاید تماشاچیان عزیز، شخصانی که دیر در آمدید از سر ویدیو درایید در همونجا از سرش بینید مایلش، چون که پخش موسیقی هم به انجام رسید. تماشاچیان عزیز سربلند و خوناباد باشید. همیشه شخصی باشید که طالب علم باشید. در راه علم همه وقت حرکت کنید. برای چی؟ برای آنه که همه وقت انسانی دانا از انسانی نادان بهتر است. همین اگر شما دختر داشته باشید و داماد شما دانا باشد، زیرک باشد، دختر شما خوشبخت می شود. اگر شما دختر داشته باشید و به شوهر دادگی باشید و شوهرش نادان باشد، فرزند شما عذاب میکشد. بیزنس هم رنگ همین است. بیزنس این یک فرزند شما است در دست شما. اگر شما دانا شوید، فرزندتون دانا میشد. اگر شما نادان شوید، فرزندتون هم نادان میشود. در زیر ویدیو رقم های گذاشته هستیم که در همون جا شما در نویسید. واتساپ شب و روز به شما جواب میگردونم. یوتیوب کانال شخصی خودم رو هم میگذارم. سربلند و خانه آباد باشید. عید به همه شما مبارک باشد.